Ki khubor ka Batesi TV. Ka umdi basnyambak penjaslian. Rupa Premium Meghalaya. Ka Nyautrap National Youth Front South East Ora Circle. Hapo ka jialam jong President Secretary but spokesperson haka khatsantarik uno pra arjapsan. Kila lej ban IT ya ki signboard sya usirdar ka ilaka Maulong ban penkalano ya ki sinong ki belajar kerteng da ka ketin barjela sya ka ketin khasi. Habakren sikilal patay kubor unong aktin kaseng uba ban job kongwer uloong bakaseng hadin balade ban IT yaki signboard siya usirdar ka ilaka Maulong ban penkala yaki sinong ki balajer kerteng nongway siya kakatin khasi kalalej ban jurebru yaki katukan ni sinong ki bahab ha ilaka Maulong bat kaseng kalalam ba ki way ki jaj benriu barjela ki yo jaka kumba siya akar ka way kalong ying bat ki don hadu sispa lai punriu ki long ying bat kadno akar kadno hektar ki jaka ki badai jong ki khasi hakathan isyamati pentha umdan ki baki khasi kendue kaseng kala yoru ya kajing pensai ba ki jaka ki dehi jong ki khasi ya ki bala aiwa sheki we ki jaj benriu bar jala nakaliam ke jongang ngadap pada jenis men ya ka jing pelakor ka jongki kung kasen SNYF jongkan ni kasau isma circle kaba la sintia ya kan ko minta kaban ai ke jingya trelang ban ni ka ilaka hibaro kawe na ka benta ka jing mentoy jong ki paiba nong song sinong ki badan agani kathan te kalong kapor kaba sultanan bat langba kani ke jing ai ke jongpi ngasngau kumba ka jing ai advan Christmas ya ka senong ke jongi langba kini ki signboard ki ba 4 la thok kerteng ndai ki bangin sap ndap kerteng yaki hadian bangila arai data dorbas hima ke jongi naga benta ban penkala kerteng ya ki senong ki badon ha kini ki than ke jongi kumbakalong menta bangin ong menta ngimpala namarba kasyong ha ka dorbar mo kaban rai namar ki baro ki wan da kabarai ke dorbar bat ya katangin sa dala de rai ke dorbar hima ngin sa pa sa diskonsil bat ngin sa yo trai ke jing menjur naka diskonsil bala itu ya ki komisionong tera yo ha kerteng kasih kan long ko basta tenan mo kan long ka jing penim ya kari ba ka jaj benriu ka jongi mo habangi don halaka jong ka sinong ka thaw habangi don halaka jong ka ot ke hima habangi yo yala ka jong ka kerteng ka babit ka babiang ka ba yadai bat ka rukum khasi jingi sautanat hi bakan don kum kata mo ha unius nem thamai wan ngin sala tharai ya kaban proses ya kini ki kambaro syakibor ki basalor mo ki ni ki sinong baro ngila yo bantho ya ka sensos ya ki sinong mani wei pai wei sinong ngila tho sensos bat ngin nang penbha nang ni syakmat ya ki wei pat ki rukom ki bangila ya rai nang kalian ka komiti dorba ke jongi pak ban pensai ka jingwan jungi ban ya kendu yang soda ha ka bangin IT ya ki signboard haus soda nomor pa ka jingi kendu jung soda ka bangin ladon ka jing nu ban wan si ada lagi jong ki nakalian kaseng ini kisah buat akini kitan jokan ni ke syamiti area apa kidon kat tukan ni telisnong ya kipala kala dak tin nongway ya kebiaman ba barim belajar lah suit nasyur la penketang ya ki dak kerteng khasi ti kumon syu ai nuksa atli kumbata ka bang ngalaju keren nak course ki por kumta kuti ka ba ki mensyua ki khot mau bersil but ya ka ranggamati ya ka ba mensyua ki jukot ka dong usah te halo kini kebentang asoban keren syai ba kum kaseng hi ni soban ong ba kajai benriu ka im ka de nak benta ba kadon ka kendeu ka siap ngasau ba kalong ka ka ba ngisngau sanu ngisngau
lengah bisa mesti melada kini ki kerteng senong ki bahang ni ki belajar dak kerteng nongwei ki sa ha kaju ke kerteng dak ki nongwei lada nakaliang jong ka office sordar bat nakaliang jong ka diskursil ka bangi ladon ya ka discussion meeting ha ka praterik benai agos ar hajar akusan bat ya kani kan notification lada pas ru ha ka arterik benai ubakandai ar hajar akusan kani kala long mentak la ya la sau kliki benai te Henry nakaliang jungi sodat ni lawan ban kili syai meneh bat nakaliang jung sodar ong ba unsya syong no ya kata ka meeting hau ni ubenai ubeningkong bat nakaliang jung sodar usakot rengkat lem yang ni bengisi yang tak kisah sebut namar ba ni hap bandale kata kan niam kariti ka dustur jung ka ni ka ilaka mulong namar kisah le kata kan niam kariti ka dustur sya banjer na ban syai kerteng yakin ni kisnong namar ba hang ni kat kum kamat ka ba Henry ka bala ka de syai hang ni bakat kum ka kat administration of ilaka ak sejar pendai spa pendai kuwe akabiade ban penkala yakin ki kerteng kibade dak tinong we syaka kerteng kasih bat kendin ngisau ban ong rubai yakin ki jaka kiba nilayat mentak kat tu kat ni television kaba ngisngau duka namar ba kat kum kajing yo jing kli jungi na kita ki inchat ki balapong daka hima maulong na ka isi jong ka hima maulong ba hakiti ki jaka hangti ki yo ki wei pat ki jai bendri ki bamde ki jai bendri pasi ki yo jaka ya kata ka ba shikiar manla ka wei kalong ying jong kini ki wei pat ki jai bendri ti hangti man ka ke snong katon kita ki ye ki basi spa like bendri teli ne spa andru kol teli kemud nilatu kumbasi spa andru saukiar rupusan kiar ke lada kum kini ki snong ki basong ki wei pat ki jai bendri ibur teli dak ini ki longyeng ki peladon di kita ki spa pesan longyeng ki spa la ki longyeng te katno akar katno hektar su ki jaka ki jongi ki bade akan ni kata syamati area pentha umdan kabangi mindu yakini ki jaka te ni kentu tu syair banang ni ba nakaliang ko soda ba untuk bania yakini ki jaka namar ba akan ni kan notification ru kepala ai dekat diskursil syaka office jong ka himamolong bat tunjuk syaka office jong usim suara jong ka majai kadang kaju ikan notification bat kepala kedai syair notification kepada hostem hajar kat kedai kepada kepala kedai hakapo ka kamat kabaar ka kedai syair kalan transfer ak ti ka basau lengo kalau ngoba menir ngidang lap ya kawe ke jaka ka bela sinayeng dak kiwe pat ki jai bendriu bang syutip mungde ujak burma ti hanu kata kalan transfer ak kalat rekam hakani ke jaka bat ngisno ban ong ba kat kum ka jingkeli jungi ngitik nis yo ka jing pensai ba omdon ki jaka joki we pat ki jai bendriu hang ni ki debit jong ki khasi ki bala aiwa sya ki we pat ki jai bendriu andre hang ting lak tip syai ba ka de ke jaka hi jong tau jaj bade ujai burma di kambut ba lada kaya jelong ni ka ka bentak ka hok ka bentak ka jungi joki jai bendriu jungi ki banakani kathan pat kunju ru syaka jat beri ko borok kawe ni ong yakin yaki klik no syar balada kini kaya jalong kamen ke syu ka ba ngin ong ba ka jat beri jungi aba ngidu ai ba ya kata ndeu ka syap ka bokongsan ka dei bang penek ya ndeu ka syap ba ye mukariban ka jat saudar ni ai por bong ong apsyo ndo syong ya kanika ni klem debu tan ni kapon ringi ong bahus nem temai hapo ka sibenai arbenai bi kerti no ya kini ki isnong ban peni bakani kathan pentha umdan kabade ka ilaka maulong kini kisnong ki badan di keteng nongwei bukin long nak kata kasih kanang bakata kariti dustur ka men barem ulabu ulapen kentang bakin ne ngide ban kipor ban nyepor kata kariti ka men barem ulabu kanang bakani ka ilaka jungi kalong ka bapu bapi ka banwan da kata ka kata kumbakila keren menera kata kan niam karukom bakani ilaka jungi kalong baik kata ka jaka kepada rihok ka jaka joka ilaka mulong ka ilada kawan hak kasih berkacau ka jai bendri jungi andre ngisoban ong balada ngisnya serum seneng ngisngap bakani ki jaka ki dei daka kerteng nongwe ngisngo kumba ngiso kumba kamdesyu hari lejo ngiso kumba ngide hari nongwe ladang iwan seni andre lada nakaleng soda lo simkia banle kumba ngilaya keren mene pot lo pensai ngi bangsim kerki no ya kanika kam di ngiso tu syai ba ka ka bangi layat nadu ka atu praterik adu kini kesengi ki bamenta bana kaleng kaseng nilaya ni sutu ba syaba ka kajingnya tristom kajingnya tur kejungi ban penurlong kini ki borokot nalo pengilayo ya kan ikan notification naga diskonsel pan nalo ka kular jung soda ki ai begini kijing kular kilong ki urlong nang ni syakmat
lada nang ni syakmat kidang long kiba ki negeri no sen syasnong kidang long samsia kini kidang long penat ilai tau jong ku tekan yang kaseng ko bersih bersih dah kali tiga ba kapan wan si daladi ya kini kisabut kan udah aksi ya kita kiriti ki dustur nama ladangi na yai ab kita kiriti ki dustur kita kiniam kirkom kaja kajungi kelas itu pak kelas syasyu pen kala syakawi pak ki kerteng ibadai dak tinong we Bayadai bahkan kejaka bangin keno ya saudara pementar ngim so bandehok nama katu kajing keli mene ki katu kajing inquiry jungi mene hang ting ngilak ngitip syai bakani kejaka kidai naduki long syua ki balai naduki men berim kalaya nadu kita kisnem ki ba kadon kisnem ka mabak mo baka East Pakistan baka West Pakistan Bangladesh Pakistan dan waktu kadi kapon bagi niki refugee ki wan poi hakiti ki jaka te kata-kata ngim lakban batai ya kata ndrengi syukun tupat ya usoda namar bahabang keli no sodar wong beki jaka hang ti kidi jaka jong ijat benriu jungi kadi jaka jong kalau kum kari keti jong we po we ulong syuknong jong ka ilaka maulong te bat kadai hiru kadai kari snong kari rat ka beki ong ti kadon lang kari keti kadon lang kari lat tingi so ban ong ba yo sodar ba nani syakwan ban pet bah kata kalan transfer akru bala daya kijaka ki pengedeban probuk no ni hapat sim da kalenti saudara hapat sim da kalenti rengkat ka district council rengkat ban ngiru nya yai trelang nya wa lang ya kilat kalenti kenang kini kijaka kenon tripod syaki produk personal tujungi kide kijaka risau pala ada kide kijaka rikenti kenang kini ngsyukuran da kabasyaru ya kitu ki breu ki ba ai wai ki we pak kijak breu ban da kijaka beripasi om de bakin sulap mit ban hunum ha kata kajingyo jongki ya ka kamai ka besuk andre kide ban perkhat pat ya kalawai ka pateng nama kumbang alakren mene ba kajak beri jungi kaim kajak beri jungi kaim bakadon kasenda ko siap lada kasenda ko siap kadino kata kajak beri jungi ngaso ban ong ba kandu no hi lada kasenda ko siap pun kiba nging isu antat mengkani kat kum kajing yakren hapo ka discussion meeting kat kum trik ya ka bangila yo ya kan karai yo ya kan discussion discussion ka bal ai ka hima ni nakaliang ka ila kamulong ila ai prateli man nakaliang ka majai ngila ai kumbandu tuli di nakaliang ka majai pat na ngisu ong hang ni yo bale si kandon ka jingkran na kiwe ki ar baling ya cakatai ka liang ka majai kaliang ka majai ka long nadu ba iklat i pa im la ni no nak ni selapatai mongkwai hadu or ble di mata ya ka pai dangwan pa da isi da usim mai di yang bamta ka bangi ni la kali nama tempat yo ka sonat ka district council dan nak kadau ka nakaliang ka majai ni dang apsyua hadu binda yo da yo pura ya ka syuki sim ba pura hapo ka himas ora nang ni syakma sen ka sa simpat isinja bandla yo sim ba pura hapo Bila punya tu kita keteng jom tik senang kelah. Ki keteng juga senang dengan sebuah tailing kot alai tadi hang sai senang ki bangi ang hak ladangi keran hani hapo yu pun kini ki bangila hang sai ni kam kan ka syamati ka ba kila kot ka peta umdan ya karangga mati ka bagi kot kadang dosa ya ketika kuti ka bagi kot ka mau bersih di keyakan ni ka kata ki lubia kalibari ngla keling ngla wak jingtip bagi ong bet nadu mensua ki cepat di kalubia dikasih pak kadai ka kalibari bagi pagi gue pak kejak bener mentah di pak ya kan ni kadang rambus pihang ni ya ka mentah ki ai karito tapi tahi gung syai support lai teli tambah kidang bun meneng ngla keling soda pergi kidang bun hi cakap di bang apa si saya buat akak kasih